Kediri. Hah? Sunyo. Karena pilih. Dadan beri apa? Nyo mana? Pecedian bro. Tambah segitu nak. Oh, itu bawa dia. Ini ya, bawa dia buat. Naju am. नाम बोलो। मगर ये लोग सब लोग झगड़ा कर रहा था तो हाँ। हम वीडियो किया। जस्मीना बेगम। कितना आदमी रह रहे हो वहाँ पर? 4 आदमी। हाँ, क्या नाम? जस्मीना बेगम। उस दिन आप लोग कब से इस लड़का की वजह से लड़का तो कि इसको मारने लगा। बाबा तो छोटा सा नाम बताया। आप कब से आया? ऐसा करने लगा, मारने लगा इसको। 10 साल। कहाँ से? नौगांव। घर से बाहर नहीं निकलता डर से, बोलता हमको मार। और कोई और है रूम इधर? और अंदर नहीं है, इधर से घूम के चलो। ये यूं टोंगने लाशे। यही ठू दीदी का है। नाम नाम अमीना। अमीना क्या? अमीना बेगम। बेगम। जी मेरा ये आईडी है। अमीना बेगम। कब से रह रहे इधर? हम तो रह रहे जब मेरा माई पहले इधर में रहता रहा, तो मेरा माई तो अभी कितना साल हो गया? हम लोग इधर में रहता है। अपनी जगह में इधर में रहता है। हम लोग का एक फैमिली है, हम लोग 2 जन रहता है खाली। और बच्चा कितना है? बच्चे इधर नहीं है, गाँव में ही। अपना नाम भी। नाम बोलो। नाम गुड्डी। गुड्डी क्या? गुड्डी बाई। भाई ठीक से बोलो। हाँ, गुड्डी सिंह। ठीक से बोलो। असली नाम दो ना। हाँ असली नाम है आधार कार्ड है, कार्ड है। सिंह लिखा है। सिंह अभी भाई बोला है, बाद में सिंह, बाद में क्या बोलेगा? नहीं बोलेगा। Nang liang jong kaseng ilawan daladi ningkong ni ajaka barakabaar ngilawan lang bat ki officer jong ka MCL bat hadin mangilalap ya kajing don jong kini gibriyo kiba sabian ya kani ajaka ngilatho ya ka complain ha UDC bat kiwe bat kibor ngilai iru ya ka statement ka UDC ula penmi ba kani ajaka bar kowe ka badan hangni ka don ha kajing ele kes ka ba mau ong kalong sub judes ti hadin mangi ya ka statement jong DC na kaliang jong kaseng ngilatho sa kowe ka city ha ka office yung DC bat ha ka office yung DU cantonment bat kiwi gibor ban penpau ba kum kaseng yem so yahap ya to kajingkren yung DC ban ong ba kadon kis namar ba nakaliang jo kaseng hi nadu kasingi ka banengkong ka bingiwan ha kani jaka bang ilalap ya kajing sisya ndi ta ngisu ngam nang ilale lu ya ka jing tokit daladehi ban lap ba hatu kani jaka kadon kis ne am sisya kat kum kajing lap kajongi kalong ba don tang laingut kibri kibele kis kani jaka bat kajaka ka ba maki gele kis kadi ka berit kabumut baki kamtang itu ijaka ke maki gila business ti hadin mangilalap ya kata ngilatho sa UDC na kaban ong UDC bat kiwi gibor ba pihap banle ya ka spot inspection haringkat kaseng bat kiwi gibor kenang ba pinlap ya kajing sisya no pinlap ban suong da ka basyong te po DC office ban su ay karay bangimla banle namar bakadon ka kies ti ngilabur ka por sitayo hapo sitayo baka DC office haringkat bat kiwi gibor kidai banle ya ka joint inspection hajaka nang banlap ya kajing sisya tingi so ban ai khuble UDC jong East Coast Hills ubala shim ya kasenjam bah shwaban kut kata kajing aipor ka jongi menta ka singi ngilawan daladi hakabana ka office jong DC ula pha yo additional district magistrate kiladon ki officer na po ka municipal board nya kaliang jong ka office jong ka police department kumjuru na po cantonment board ka jinglet ka jongi menta ka singi bat lembat ki officer ngilai i dalaki jong ki khman ba ka jingele kies ka diabetic ya kani ka banta ka basaneng ka bandiat bat ki basa nang ta kini gibri ki basyong thi hakabang ilayo banyo ki ka office jong DC kumot na ka district administration kila shimless ya ki kerteng
bat ye ki yeng kat nu teli ki long yeng ki don bat kat kum ka jing tip ka jong ka basdang mang ti na po surok ka dukan sha bat ku dukan tho tim ka balat nang tu arteli kini ki jaka ka bat don hang ni haneng ki ba le ka business scrap business bat de ka ba ya deal kini ki tiar tinjot bat ki ma kita ki jaka ki ba dang ye le kes man ta bat ka DO kat kum ka jingkeli ka jongi naman ngila ya kendu ya we ne ki bayele kes ubaar we bayele kes de para jong tahi u layap no laklat no ngi sim lala bani kendu ne na ka jing toket ka jongi ya ne ubrio uba don ya ka business hang ni na kaliang ka jong ula ai da ka jing tho wa de ka seng ru ban ong banga ngam don bentai e bikini ki bri bosong be anya ka jaka ti ngi sim me ka jing tho ka jong naman ngim 4 don boong ngi nang te ki basa ang te boong ba de ma u ba jaka ti nakaliang ka jong uru la da ai da ka fedebet ya ka seng ban penting kana ba mau don jinga de e ba katika jaka ka basyong bean re ka jingele akis ka jong ka de bitik yang ka business ka jaka ka bu don business naki ki de na ka jat beri muslim ki de ka jingkam ka jong ki ka long bakiwan na Assam ki wan na Uttar Pradesh bat na ki jaka ti majority na ki hi ki de na ka jat beri muslim kat kum ka jing shim ka jong ki kerteng ka jong ki hajing sisa karai ka bakhadu ban evik ikini gibriu ka office nyong DEO district estate defense estate officer maka kare ban shim ka sinjam ban weng ikini gibriu dengi na kaliang jo kaseng na mar baka hap hapo ka jurisdiction jong ka district administration jong East Coast Hills ngin but din lang bat ka office nyong DC bat kumjuru bat ka DEO office ya kata ngin sale tang hadin sisngi arsingi bang ngila sothu ba kini ki bawan ban survey mata singi kin submit ya ka report ka jong ki tendang ngila ngothu ya ka report ka jong ki nakaliang jo kaseng la kalong kumnu ru ngi kren ka basay ba hadin mangilawan hajaka bagi officer jong ka district administration kilawan hajaka kilai I dalang jong kikmat ya gijing sisya balada nakaliang ka jong ki kim shim ka sinjam ka seng kan sa shimpat de ki simjam lada don kam bangin weng hi daladi banwan ni jaka ban be ikini gibri ru ngin sale ya kata ka syong lada jakum kata kan don ka law and order situation ka district administration ka sorkar ka office ka defense estate officer ka ban shim jikli amar ngimla ban show up ban ong ba ka district administration kan show up ingiru ka bomla ban long namar ngila kren ka basya na du maningkong bangim kwa ban yu I bakni ka jaka po lum sorbi kan desa ka way pat ka episode jong ka themeto ka bagi bri kin show sa be anya ka jaka balada don kam ban khot yu pat ba hadin mangila pen I kani jing sisya la don kam ban khot ba kaya hap kat kum gajing ong gajong iya katu kasngi kamangi ong baki don prapo hadu shispa tali gilong yeng ki basa bea nya kani gajaka bat nakalis kajong kiru kilapoi hi saka prapungut kaumut babun naki ki khang tala ye kini ki kamra ki bagisa bun don naki ki bakim don po yeng na makila yo jingtip le si bakan don kani ki inspection Ndrei nakaliang kajong iya rengkat bat ka district administration ngila yo ban shim ya ki katu kani ki kerteng jong ki beri ki badon hang ni bat ya kitu bom don ngila shim ya ya ka list jong kitu ki yeng lani ki jakasyong ki jong ki ti lengba kani kajingwan menta kasingi ngatrai ka district administration ka office jong DEO defense estate officer ba kumju ru ka cantonment board ba ka bor sarkar hi bro kwe kin tip ya kajing sisya ba kani kajing dawa ka jongi ka jing dawa ka basyong nongrem kajing ong ka jongi ka long ba to ya kata ka bale ki slightly ki jaka ai ba ka kut kan ai rai ndre ya kini ki balat pat prapo du sis pa tli ki long yeng ki basyong basa bean hang ni ya ki dai ban shim ka sinjam ban weng no kloy na kani ka jaka but ni up ya ka report ka ba additional district magistrate and submit ka district administration but nginom up slam tan balada ka district administration kam shim kam abakala lap dala ki jong gikmat begini gibri gisong bean yang ni jaka ngin sapet pat kai ka sinjam ka bana kalyang jong asam ngin sa shim nang ni syakmat